Wala bafethu, shaka unjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Uma kuthi ke usanda kusijoyina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu kunakho konke, uciphiza i-notification bell ukuze ungaphuthwa ke ngisho eyodwa i-video engiyifakayo la kule channel. Bafethu, ngiphathele ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Ngicabanga ukuthi ke siyazi bafethu ukuthi Paseka Marco noThabiso Monyane nabo sebengabanye ke babadlali iOrlando Pirates esibakhululile, ukusho ukuthi ke bakwi-free agent. uThabiso Monyane bekutrenda kakhulu ke osukwini la izolo ukuthi iKaizer Chiefs ngathi iyamfuna. After ukutrenda kwalolo daba esibonile iOrlando Pirates ke isibakhulula ekhamisana ke naye uPaseka Marco. So bafethu ke nayi ke enye information according to intatheli ka-SABC Mazola J Molefe, khuluma indaba yokuthi ke already Kaizer Chiefs ngathi ke kuneyingxoxo ezikhona between Kaizer Chiefs no Paseka Marco, of which uPaseka Marco no Thabiso Monyane baya kwi Kaizer Chiefs. And kunenye futhi information engiyitholile, iOrlando Pirates kunabadlali ngathi kunesivumelwano between i-management yeOrlando Pirates ne-management ye-Kaizer Chiefs. Kunabadlali kwi-Orlando Pirates abazohamba izobakhulula, then iKaizer Chiefs bese yakhona ukuthi basayine abadlali ke laba uZakhelele Pasa, undaba kayithethwa Ndlondlo, uMonapule Saling, uGoodbond Mosele, including noDion Hot. uDion Hot ke kwatrenda kakhulu naye ukuthi ngathi uya e-Egypt kwi-Al Ahly. Nakho ke osukwini namhlanje sesizwa kuthiwa iOrlando Pirates isimconvincile ukuthi asayine i-contract ka-2 years. Akakayisayini uDion Hotto i-contract yakhe and iya-expire. So naye futhi ungomunye wabadlali ekuthiwa ngenzeka ukuthi baya kwi-Kaizer Chiefs. Bafethu next season ngibone ngathi iPirate izobhekana nePirate. Isivumelwano nje seKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates ngathi bahlose ukuthi ke iKaizer mhlambe ikwazi ukuthi nayo icompete kwi-Betway Premiership, ingagcini sihlelele ko number 9 njengoba kwenzekile kule season esiphuma kuyona. So cabanga ukuthi kunesivumelwano between Ivan Khoza and Kaizer Mdaunge. Kaizer Chiefs izosayina abadlali abasuka kwi-Orlando Pirates. Make sure uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel, ungaphinde ucommente futhi kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini wena ukuphawula kwakho. Kwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.